asikubingelele sikwamukele lona uhlelo lweyithi dokotela uDlamini. Ngiyabonga kakhulu umsakazi womoya ohlelweni. Abantu banenkinga kakhulu la bahlushwa isifo esibizwa ngomhlume noma ama-piles ngesingisi othola ukuthi siba kuba nzima ukuthi impilo iqhubeke ngoba siphazamisa into eziningi empilweni yomuntu nje yabo. So ngifuna kodwa before siqhubeka nokubheka indlela zokwelapha siqale sikubheka ukuthi uyini kahle hle umhlume. Cha umsakazi ngiyabonga kakhulu. Umhlume kahle kahle uyisifo lesimfihlo akekho umuntu othanda ukushela ukuthi uphethwe umhlume ngendlela owenza ngakhona. Umhlume ke umsakazi wami lapha uvamisa kubanga into okuthiwa uflower. Mhlambe ulisinka mhlambe udlihlabathi kodwa mabhanisi into lo uflower nje iyakubanga umhlume ngaphandle emzimbeni womuntu. Wonke umuntu angaba nawo umhlume. Isilongo kodwa mangabe nje yena mangabe asebenzisa kakhulu izinto efana uflower uvela umhlume yombamba. Umhlume ke uyinkinga umhlume ngoba ngapha mangabe umuntu mhlawumbe ayozama ukuyikhulula makayikhulula uvamisa ukungasakhona ukuyikhulula ngendlela eright ngoba uvele nje ube lithumbe lincane akakhoni ukuyikhulula umuntu ke lapha endeni futhi bese uvala nama-feelings futhi othandweni uyaliqeda nya kuma-feelings ugcina umuntu wakhona noma ngithiwa mhlawumbe ubaba ufuna mhlawumbe ukujabulisa umama akasakhona uma uvela athi umama ayina mkhangathela hleza kathela ubathona yini angilomhlunga akuthandi nje liyaphela ngapha ocaceni kakhulu umsakazi. Sesizwile ngendlela ukuthi ke uyini nanokuthi mhlawumbe udalwa yini kodwa asibheke ukuthi ke likhona ikhambi lomhlume. Likhona umsakazi likhona ikhambi lomhlume noma lincane kodwa likhona ikhambi lomhlume ngoba abanye bakhona vele bahambile bodokotela bazama ngabodokotela kodwa lona likhona liyatholakala futhi. So umuntu umeza kuwe angakwazi ukuthi ume nomhlume asizakale. Ngamshaya mangafika imali nomhlume amphu 3 days ngakhulu umsakazi aphethwe umhlume. Manje uzofika imbiza yalakhaya ke ngeke ayithathe nokuthi ayipete. Ngeke ayipete uzovela iphuze 3 days ngoba sokucala umhlume sowusha ngaphakathi kuye noma sayikhulu ngendlela right. Sewuzwe umehluko nayo ukuthi hayi mhlawumbe igazi liyabuya nokukhathala lokusekuyaphela nanemizwa yabuya futhi. Uzawuphela konke umsakazi kophela konke ukukhathala yonke into kuzawuphela uzambona ukuthi nje ajabule kakhulu umbona ukuthi hayi ubaba usu right ke or umama usu right umhlumo usuphelile kuyo. No ngicatha abantu bazothakasela ukuthi ke bakwazi ukuyizwela ngayo le ndaba yomhlume kuwena bukhoma ngokuthi bakuthole. Inombolo otholakala kuze nalokuthi kusebenzela kuphi edokotela. Inombolo entholakala kuzo ithi 082 84 38 besithi 30 besithi 5 ekugcineni. Ngokutholakala ngisempumalanga khona indawo okuthiwa khona kusePieterdief elokushini ekuthiwa kusePolar Park ekhona.